Nismo ni sanjali da ćemo za godinu i po, tačno godinu i po, postići toliki rezultat. Iza nas je na večerašnji dan 30 koncerata, vjerovali ili ne, 20 pop i ovo je 10. jubilarni antifašistički. Očekivanja su i tekako velika upravo zato što ovog puta čini mi se da smo najbolji i imamo pravi razlog za slavlje zato što večeras koristimo 10. jubilarni koncert za promociju našeg prvog spota Bilećanka. Publika će imati priliku da vidi spot, radujemo se svakako i pjevanju partizanskih pjesama, ne odustajemo. Posle Podgorice planiramo da obiđemo sve gradove Crne Gore. 29. je novembar, ja sam Titov pionir, 54 godine sam napunio 5. novembra i ovo je nešto što mene asocira na sledeću priču. Tad smo bili zaštićeni u onoj staroj zemlji jer ništa nismo znali. A sada sve znamo, zaštićeni nismo. U svakom slučaju, bila je to jedna bajka, jedna vrsta priče koja nas je uljuljkivala i koja je, ako ništa drugo, kao glavnu doktrinu imala to zajedništvo. Ovaj hor i sve te pesme koje se pevaju se, evo slušam probu, slušam koji je program u pitanju, još uvek sa tom nekakvom snagom. Jednostavno to je tako pravljeno. Jednostavno DNK je takvu vrstu odnosa napravio prema tim stvarima, prema zemlji, prema zastavi, prema svemu što je bilo. Razjedinjenje nas je negde dovelo da više ne poštujemo niti svoje bližnje, kamoli te zemlje nove koje su nastale, još manje zastave koje predstavljaju te zemlje. Prema tome ja ovo kapiram kao opomenu koja iz Podgorice ide u sve gradove i u sve glave, od Triglava do Đevđelije. Čuvajte svoje zemlje, čuvajte svoje zastave, čuvajte zajedništvo i ako ste u poziciji, zaštitite onoga do sebe. Šta poručujete Titograđanima na 29. novembar? Nemojte ga zaboraviti. Nemojte zaboraviti da je ovo nekad bio Titograd, dragi moji Podgoričani, i ulažite u nove generacije.